Menteri jong katanat kokoi kakhia uba el hek hakasngi balang ulai sendon daka jubab kebateng ya kiteu kikan hun kibapen bena kubor keleng baki mngai setia ya kejingdon kaklam covid bat ongru balada ki opang kimdei banlei cheki hospital nyalakan dengan wasyai bahaya keju wa new covid umdei mangam dei mafi ki experts ngo ki medical experts bagi scientists ngo ti menta lada fi ong hinum ngai yo covid teman-teman ada yang doktor yang dan bawa dengan menget yang mesin di mesin ke mesin beriu dengan orang kita beriu telah ada doktor orang fi beli x-ray balik show nomor yang x-ray mesin lu mesin ada beriu ada orang beli MRI lu ada beli show komputer test yang orang fi ngidi apa ngi baru kata balik ke hospital nomor kita ngiran ke jengsiannya bala dah ngipang ngiwak ke Sumar ke hospital. Tikum kita gi beriau gi baong ba maki gi mengai. Telah dah kipang te gi nampai hospital so. Tiga ong iki ba kini ki baro ke jingit bit kim dei benwan ra. Kini masu suatu haladi bagi yo pengin yo ben pensai ki Henry kim dei bensu ber biak fangrai. Siani setai kenang buat pen kulmar jumut yo bobon balang. Nyuka ben kulmar jumut ya bobon balang. Tiada tak ada orang fi don ki katukan neru ki bangang tip ha ki ba laya tu ru nai deputy chief minister ba ong ba ki pastor don ki ba ong ba ngi nget you covid ya kini ki ba pang positif di ban sya ki bagin mi ban lain ngong kumi kini hi di ban pengat ha kendon juga pandemic act nomor nongīalam bakla ya ki paidbah babon malang